kami do tingkat ulota mulai sa mamamuka sa ato sa mari. Ang langit berpangiduang mahami. Tuhan muna sudah keluarga besarnya ang walong ngayon. Tuhan namin mga sa mga dua-dua. Pinati kepuzurin na ijulan ni kapiyan. Dia pihak mengalahkan. Saya dapotan parsaud. Musik. Di Tuhan di bagai setikion ima di nong tekas macaro pasu-pasu perdungas saripeon sebagai story marhiti nang sunai alai ingot tamuma tonani di batanong pinasahan di bandita tuhamuna dan jadi sirang yang khusus sirang di hamatian ate jadi kudus ruhamuna membuka rumah tangga dan baru hamuna ima panginoon namin siyang hamin hula-hula muna abang hula-hula na siya po na pasugi ala takas do di son di po na pasugi ton di batu di bata rokap ni puro namin ima tu sila ba natin jadi bau mahami na siyang lubas sinaga si mga rosak isilo na pasugi niyo po na siya perdagangan jadi di otak umne jadi mula do magkaulan so puro na kami dari kon nasib perdagangan ay sobrang kapapam ako mamu ojo no kate mula no magkaudon akan naringgan jadi so nini nang ron nami akatu magburo nami sila ba jadi takasma ijamu ala senino laking sejulo nami royarap paguna lao panyaran kuno jadi ima singotong kami jauh perjuangan jadi merati mari Tuhan rohani berhiti di lomuna di bagai scenario mengkakas di badung di bata hamuna ima perumata kaumuna ima ihok naung pinasahan ni kadita naking berhiti hata di bata di hamuna perumatan kau ni unang lupa hamuna di sini alai perjuangan mahamu puji hamu di bata tugas samu berbinggu bingkas sama martagia asa hui dapat angka nasi nakak ni rohamuna mono di pangaratuap hamuna jadi mono tu ngarupe ala di pangaratuap rohamu mono tu ngarupe angka dongat tubumuna marga silawan tingkat ko pertuju ake to sok nina di kala nami si sila de sok nino to nanino punami na si sada boru si sada anak kami di dia portibio ate bolo tungarong pinakinggal lebih urang pagkadeon nami songo dia pertording dia ka percaparin naki ilo na sepatatan nami nakingan jadi maka marhite ulang mo diwa gasaryon marulubulong to dinami jala maria las roha nami songo nido inda dua sinane murgur sinane mentor dan dana dangarong barudu sudido marlas roha ima di pamas-masuon dohon di nama nagum amuna tu kami hula-hula mula tu semua dia pe ulus na naik pasatan nami tu hamuna las marohani badamu las rohani to dimu asa makira senadau menga jose na jumono di hamuna asa si asa hatok pamuti anak tu toru ima tadani las rohanami hamuna dadua sanggiat di pas-pas di batai berhiti ulos na naik pasator nami tu hamuna ima kela nami dohok poru nami ate unang berek kamu ni ulososia kami aka abang uda abang tua aka ina uda sudina dari negara-negara ala naik pasator ulos nama kami ima tu kela nami dohok poru nami ima ulos solong baik ma musik na hopartusi adong dohatan ina dua tua kadang naburan sendiri ada birsa nakora takas mabayan alang-alang diri
pagagi pada kus kedua. Di hamuna dua kira nami doh boru nami. Takas mahabot kong gagian moro masih paulo luar. Asa ini sudah batu menai perlingkuman di tikinamok. Di batalo sila tua mangnai dia hamu totong hamu di parorot. Asa buhay ma betul berion asa totong dia pehon di bata dua munak kapas masanai. Ini abi akka hula-hula guna. Asa hon ko sikit ko tandung main na sisa pang nawalu. Parbutuha mga lilit parmata mga dualu. Macapal main na di badia. Ihuta margaru-garu. Salihuna ang kapas-paso niya matari bata. Nang pagkasulo kami, huwag kamu may martongani dyan. Bakit ini? Jangan jual kalau untuk beli nasi goreng. Jual kalau untuk kontrak rumah. Atau besok karena kau akan cepat punya anak untuk uang bidan ya. Siapa kiki usawi seberang. Jadi baik mak, rodo au siap buat nadawi. Betul-betul lihat sianya ginamio. Siap buat nadawi. ketua di Senada. Mula sima tua ko takas apar setur jalan kumo. Kami ro tu pengartua seberang tahun dulu obat. Semudia hamil dua sima tua ko berjibagu do, mati berjibagu. Jadi semuanya nang dohon nami di hamu, hela nami dohon di borok juita. Apalagi borok sejuita. Ang berdua na semuanya sayang nami. Saya berpani tang dapat kuliah dope ang buruk ko pak tua ngaturan tua. Ade. Selain itu hamil ros yang tumuan tu ke Sinaga. Doh di bokai minak ngin ulos, doh anggaran nang ta aturan ade opung karisan. Dan pola kejang-kejang doh nabi berupani. Mula senari pemerintah sedang menggodok
pemerintah sedang menggodok undang-undang dong. Kalian gue kedengar pupal huboto. Mulai di pasal sada. Oh tipe-tipe aku panjangan nak huboto. Undang pemerintah sedang menggodok undang-undang bahwa di pasal sada itu istri harus tunduk terhadap suami. Tak perlu huboto lebih tahu saya nak huboto. Iba dokter. Di pasal 2 tidak suami harus tunduk terhadap istri. Tu dia hamu mengalahkan helaku doho burku saya tu sima dapat para saulian sa disolu dengan sahabat ya. Lunga tuturi jalhamu pasu-pasu sian nebata marhite na posanai di bagasan par rumah tangga muna. Saya giat tetong diramuti Tuhan di lewat nami pason hatop hamu dililit adom Irian Jaya burungnya cendrawasih. Cukup sekian saja dan terima kasih.
Red Stage. sekalian soga si Mamora. Yan, adong do kento si Mamora aledang ison na siya. Aladong keperluan musik. Saya man sa mga kini. Jadi itong sa mga peraro nami sepungan balas marohang nalay. Sa ganjang balita horas nilamu melalui pagyanak ng mga Jakarta namu ganjang balita gabi begong nami akatulang muna di Sumatera. Jadi itu semua musik nilai nami walau bereng mulai satu tukion masalah serohan nami kita lunai nami. Tidak bereng pemulai semua cerah dok. Jadi mudah-mudahan hati kita yang latar kesadaran pemasuk-masuk di beri nami tambah rosak nilai tergantung umur nilai. Dan semuanya hata sianau siap pungguan toga purba doot toga si Mamora pembelian tema
Lahong pasangan pemhati hula-hula musaluhuna. Tidak habis di hati hobi ulau mulai senang membuka ulau na cobot sahat tu bagas sadarion di batu luha kudo luha siang nanti nama di tengah monan tumpatardo di luluano marabunga-bunga marmare-mare tangan nami di marhitihum tinggi sintiyo sarara nang sahat solot di jari-jari nami alani ini akan membaru di hamuna saluhun nado akabire nami piso mereka sinaga martang yang mahami itong pamata na martua de bata hindi ako masingkati di hamuna asa gabi na di blamuna di badihan simula pinapuna di kuta tuhoras na hamuna saluhun na manangahapit at sinalan di lima amang musimut-simi Gabi bang gabi. Tinahuatiyo pinay panuhatan kay tamang ma musisi tiyo-tiyo los kaduho ma tuhasahatan na Gabi. Kami dalam kami makan yang bubuk kami di son ulos nagateng ulos koronabu ulos nahabal asimat tomrohan di Tuhan tadi bata gekang nagari kagawi gekang dari tahoras tuaka tiki na bangilu atau patujolo di hata nabi dohono nami na suman hata ni si tua-tua ma dohono nami asa besar matanya di sakabisaran pertabulan saka suntutan tubuh sakar lahir di atas lisapur-sapuran ditanggihan nami itu Tuhan tanah basay akhir metong dilay nami do ibu to nami tubuh metong anak pakahi do boru natakas metong namun ko layan imedo patujolo di hata nami atau anak parmusik nami Gabi. dan kakaulah semua kami tulay nami do ibu to nami kadang madihami musik anak-anak diri mga
dua di bata. Yang karena begitu, sikat jangan umur hamun hula nami. Tentang di bakasan las biro kita biar ke ulau marhawaram. Alani akatul rumah kami, lau manda potong kamu. Alisi, sino konon nami jumulu tulang 10 jari-jari parsak baju. Roh kami marsok batu kamu dangalan si berong nami. Alai ini dua-dua, dan sudah tindak sesatu. Hola roh kami marsok batu kamu ada udah nami, dan sudah nang terus. Alani mah terusin nami. Gabe. Dalam magodang nasopa marahula-hula. Gadang ay dimodar. Tuari na mayuro. Toro mapilo parmu. Jalan totok maho singa jangumur. Ima sinur mami hasa-hasa itu rumah sahak matukotean. Sahak matu tigaros. Lunga di pasato. Ima. Arat lagok. Tu hula-hula marga sinaga. Nantula lihat na lulu. Anggia matuari na mayuro. Totok maho singa jangumur. Jalan sama tuna horas. Sang semene manam guru nami kisah. Nakidengan nong kahupatan dahuk kami berdiri nami. Ima di nama jalo titing marak kami nakidengan di tiurnian. Jadi om mahami rombongan itulang. Mungkin mau berekku sebarnas mungkin nggak ditada bihami sudi. Alai di gomur, ordo pihami ditadahu. Om mahami saluhutna, hula-hula, tulang ni namangan itu. Panggilan nami Tuhan muda dan dua, dohon di tangian nami, asa anggiak matu ada namang ihu. Gabe rumah tangga nadingkan, rumah tangga si tiruan, rumah tangga si buat tua hamuna, di jolo dina tua muna, song nenam di jolo nami hula muna, jala totong, nabuhay mangihuton hata di Tuhan. Semua rohata, terlebih malai kulang ibotong kudison, di hahamuna ada buanai. Iba baru kusi nomor 2. Lo sinomor 7 naso di pasahak Tuhan terbe ima dia kebiu tubuh ni anak dohot tubuh ni bor
Ison kami tulang mo doon amang mo mangido gomos ti Tuhan ta. Barbutihon siya pesta mo no. Barbutihon siya ko meredo hotobo. Asa mangihutan no todo ni hahamuna. Asa rapgabe hamuna tubuan anak tubuan boru. Tujuan niya riyon. Lima jagatan yang nami itu hamuna na dua perjodoh di pada sendiri. Tuhan Prabu Tuhan muna sa lugar. Dan nilai ni unuson nalaw si petunjuk nabi Tuhan. Alay perhitian doon. Dalam namin mangino Tuhan tadi bata angkiat. Dipasaut sa luhutna akan natapangino tu Tuhan tadi. Terlebih ma dihagia biyo. Asa angkiat ma Tuhan na mangihuton. Tibuna bereko ng borok ko di dilitian dorna. Tubuan lak-lak tubuan sikoru. Tubuan anak tubuan boru hamuna ditikina tu ari na mangihut. Selamat menempuh hidup baru ma di hamuna na dua. Ada rasa pasatami ulas torong rapor. Sar-saran nami ma song liron na tua-tua. Dalam nami mangidohot tua mata di mata. Asal segiring-giring benda sudah sakosta. Tula-tula happy-happy. Tali pasal matang boyhot ni horbo. Tali janggut ma ditebong. Tu ari na mangihut orang to. Pinita pinasun di ular to. Asa agian di sahapon na mata di bata Tuhan mo. Terlebih ma Tuhan mo na sa luhut na namarhamaranggi. Asa tibu mo hamu atong mangiring-iring. Luhut ma marotopa. Manuak-nuak kamu. Sahat tu na mangabi-ngabi. Saham matutuwa hamu tu na pegang sa rumatua. Di hutan ang di pangaratu ape hokma atau di muna marsikong gogo obus serap di dolok ni purbatua di dalam ni yang nami tulang muna dohot amang muna di sahab Tuhan tadi batama Tuhanmu asa tunggu ba di hamuna arak rilis boro toro takasma donga muna saur batua asa patulu halu batutu asa hot semodalin na tulu asa binangan di si huping may na pinongga ni tarabunga tu sanggar matong aporik tulubang masa tua asai purba dia muna dan magodang sono lusok pura-pura tu penggeng na sa muna sa luhut na dato tua na sa tu na sa rumah tua asa horas matong perdalan-dalan mangono manang pertiga-tiga horas maha muna sa luhut na na pangaratuan song-song nima nang natinggal di hutan sawali matulu hasahat di hata nami lau pasahat tulos mahami tu bernamion bertemu majolo kontra partusi.
dia menadua paupuku. Au tumu nunga tulu tadu lau tumu. Tong dorelia tuhata ipaso diau. Sa huvere kamu paupuku sini marhas budan. Anggiat mari kami orang mataribata. Asa sumunau hamuna. Gabi marina marbulu. Takas ngahamu. Sarmatua. Betul-betul di pahupu. Dara takas sumunau. Marnini marnono. Mara di dua kerana. Sumone mana niro visita saluna. Sumone mana makaturu kuna matua. Masih kahitu matur di muna di panggawian itu dunia do baru lumagawi hamo kapahupuku berdulu tabagawi namuse nyona angkimon tua kaari na bangiru asaboy hita totong marlas niroha asa anggiat dihatuoku boy hamuro mamerengau dok mana ruhunau tu para diana persatok jadi Kalau dia lagi dua orang tadi. Kahita naliak nalulu nomor las nirohan itikion. Iro para pangiro aku. Umeme pahupukot di bere kamu asal giat dulu mata mata doh todi naliak nalulu semua nau pahupukonan satu namar ni marnono itu.
pasok-pasok itu mau ulo ta sadari terlubuh ma di berenami salu so paduknya bang dakini papat temma berenami agia ba itu tanyang nami tu mulai dari negeri itu hati marbuti siya ulo mau bere oktober agia masuk tanyang nami nak masih pergi mabara doktor di mula atau mau mengirim mga popa tu hari nama itu masih dibuat tu berenami nang berenami